Dragi svi, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Fake it till you make it. Ovo je jedna naša epizodica u kojoj pričamo o drugoj sezoni Demon Slayera i Marta i ja smo je friško pogledale i dolazimo vam sa našim dojmovima. Tako je, ja sam malo friškija od Marije, tako da zapravo moram priznati da mi je druga sezona bila, malo manje sam bila nahajpana za nju nego za prvu sezonu. Marta? Zašto nisi pozitivna? Da. Marta, je ovo neka kritika? Što se događa? Moram početi iskreno, Marija. Je li ovo kraj našeg podcasta? Više ne hajpamo, nego se žalimo. Ok, dobro. Zašto? Zašto ne? A znaš zašto? Zato što većinom kad gledaš drugo od nečega, na prvo si nahajpan zato što je novo i fora je, ali onda kad kreće dalje onak sve manje jednostavno. Jednostavno je, ili ljudi jednostavno ne znaju raditi druge dijelove. Uglavnom, da. A mislim da je, čisto stvar u tome što prvi dio je baš saznavali smo nove stvari, bilo je puno te drame i srce drapajućeg i puno tog za naučiti novog, dok sad u drugoj sezoni actually znamo kako relativno svijet funkcionira, znamo da imamo te upper rank demons koji su full jaki i znamo da imamo Hashire koji se protiv njih bore i nekad pobjede, nekad ne, ovisno o sreći bih ja rekla. Mm-hmm. Ono što sam ovu sam isto gledala skupa sa dečkom, pa smo komentirali i znam da u jednom trenutku u drugoj sezoni, kad je bilo ovo sa Entertainment District. U tom Entertainment Districtu, u jednom trenutku je on bio rekao, jel se ovo pretvara u One Piece? Dakle, zato što znači, prvo imaš jednog demona i onak, ok, pobijedit će ga. Aha, neće ga pobijediti, ona će njih pobijediti. Aha, pobijedit će. Ne, ona će njih pobijediti. I onda dođe aha, pobijedili su je. Aha, ne, drugi je demon. Aha, dobro, izgubit će, pobijedit će. I onak, samo se, imaš, znači, dobro, mi smo, ja mislim, u prošloj epizodu sigurno govorili o Mugen Trainu, tako da, mislim, ova druga sezona je Mugen Train i taj Entertainment District. Mugen Train je maltene isti kao onaj film, samo imamo par dodatnih scena, a Entertainment District, ok, to nam je nepoznato. Znači, to je 7 plus 11 epizoda, to je ukupno 18 epizoda. Uh-huh. I u principu, ja bi se fokusirala na ovih 11 epizoda, jer je meni to ipak malo bilo novije, s obzirom da sam Mugen Train već gledala. I ako vidiš da imaš 11 epizoda, maltene jednu radnju koja se vrti u krug, pa ide malo u drugi krug, pa ovaj smjer, onaj smjer, malo jednolično je. Pa da, pa upravo to, jer u prvom si baš ima njih kak se upoznaju, kak sad trenira, pa ovo, pa ono, pa stalno neki drugi demoni i tako, a ovdje imaš doslovno jednog demona, odnosno dva, u svih 11 epizoda protiv kojeg se jedni te isti likovi bore. Točno to, dakle ovdje imaš 26 epizoda i toliko radnje, i toliko razvoja, i toliko svega. Mm. Ovdje je 11 epizoda jednog te istog. Da, i s likove relativno znamo da kak se zove ovaj sa munjom kaj spava? Zenicu je prespavao. Znamo da Zenicu je prespavao realno cijelu sezonu. Znači doslovno on nije bio budan ni 20 minuta od svih ne znam koliko epizoda. I to mi isto malo žalosno onak. Ali evoluirao je sad inače dok je spavao samo se borio, sad dok spava bori se, razmišlja, čak onak, hoću li uspjet, neće, onak, wow, Zenicu, ovo je stvarno novi level. Kako se, sleepwalking na višu razinu. Da, apsolutno. Da, to je svakako kritika i još je bilo to neko razočaranje kad završi i nek pomisliš, aha, sad opet moram čekat. Da, to je to. Da. Mislim, sad za ovaj drugu sezonu nismo toliko dugo čekali, ali za iduću ćemo morati čekati određen broj mjeseci jer dolazi opet tek na jesen. I znam da će biti isto ako ovakva. Znači, bit će vjerojatno dva ta neka nešto. Arka. Da, 2 arka i neće biti previše toga. Onda sam malo onak, ne. A s druge strane, Demon Slayer bi onda mogao traje do kraja naših života, što me opet veseli. Mislim, koliko ja sam baš išla gledati, znači, ti arkovi i taj redoslijed je rađen po mangi. Mm-hmm. I zapravo prva sezona je prvih 6 araka, odnosno prvih 6, ne znam kako se to zove u mangi. I onda imamo Mugen Train i Entertainment District koji su 7. i 8. ark. I u sljedećem bi trebao biti taj Swordsmith Village ark. I možda, pošto su ovdje stavili 2, možda tam stave još i Hashira Training ark, ne znam. Mm-hmm. Ali uglavnom, i onda nam ostaju još samo 2.
Što je Do gotova kraja manga. mange. Ne! Ok, onda se nadam da će se to produžiti na više godina, nemam ništa protiv toga. Da, to sam baš išla gledat. Da, ali mislim baš mi se čini da ono prvi bio baš ono dinamičan jer puno tog bilo, a ovo sad dalje sve zapravo će ići, ja mislim, demon po demon i Hashira po Hashira. Pa mene ti je prilično uznemirilo. Mislim, Rengoku je skoro pobjedio ovog Akazu i to mi je bilo onako, aha, ok, to je to. Ali iskreno, oni su jedva pobjedili ovoga koji je 6. I oni svi hvale Rengoku kako je najjači. I sad ovaj flamboyan, mislim, oni su svi skoro su umrli. Znači, ja ne znam, mislim, pobjedili su, ali Njih 4 se borilo protiv njih 2 i 1. Znači, ja sam u jednom trenutku mislila, ajme, gotovo je. Svi su mrtvi. Ja sam znala da nije samo zato što onako, to ne može tako završiti. Ali, mislim, ovaj je otišao u mirovinu i to onako u stilu, znači ovo je bio 6. Kako će oni pobijediti 1., 2., 3., 4., 5. I nešto me još zanima, otvorilo mi se pitanje, je li jedan od upper tih rank demona bio prije Hashira? Jer cijelo vrijeme govore kao Hashira, ajde budi demon, ajde da budi demon. Baš me zanima tipa je li ovaj koji je prvi, je li on možda bio nekad Hashira, je li mu neka toliko moć i besmrtno značila da postane? To je dosta dobro pitanje, moram priznat, Marija. Da, meni se inače Akaza jako svidio. Ja znam da je on da ne valja i to sve, ali nešto mi se u njemu sviđa i znam kak nije htio Rengokua ubit. Nemam pojma, znači ja kad neko zločest pokaže jednu dobru lijepu crtu, ja budem se zaljepim za njih, ne mrem si pomoći. Ali da, baš me zanima i šta će s njim bit i zanima me ko su ovi upper demoni. Znači, Akaza je zapravo jedan od rijetkih demona koji se bori se rukama, goloruk se bori. Aha. Dok ovi svi ostali imaju nekakva oružja i tak svaka. I zato se možda i činio, bez obzira što je 3, čak mi se činio malo slabiji od ovo 2. Mislim da nije to, nego mislim stvarno da je Rengoku brutalno jak. I točno znam da je... Da, vidiš, to mi nije palo na pamet, ali fakat moguće, da. Jer je čak u jednom trenutku ovaj Flamboy, jel sam tak zove? Ne, on se zove, čekaj, zapisala. Tengen, ok. Tengen. Znači, čak je on rekao ono da mi je bar bit kao Rengoku, ili znam da nisam ja kao Rengoku. Znači, očito je Rengoku ono neki level up skroz. Neko kome se svi oni dive. Ok, dobro, krenimo na početak. Ja bih voljela nešto reći općenito o, o mom dojmu 2. sezone, s obzirom na to da si ti već rekla kritiku koju ja isto nosim. Ali je s druge strane i razumijem. Mislim, tako su to napravili, to je to. Ja bih rekla da sam uživala. Ja sam toliko smijala tijekom ovog anime da to nije normalno. Inosuke mi je apsolutno zasjao. Me je bilo toliko smiješan u toliko scena da to nije normalno. Recimo, na početku odmah kad je ovaj Flamboyan rekao da je bog, onak samo vidiš Tanjiro, aha, jesi? Zenitsu, ona gleda, what the fuck? I Inosuke kaže, drago mi je Bože, ja sam Lord of the Mountain. Onak, moj Bože, ja volim ovaj anime, ovo je urnebesno. Meni je iskreno u ovoj sezoni Inosuke baš sjeo. Mm-hmm. Zato što je nekako baš se totalno uklopio i ko da nije toliko bio onako over the top cijelo vrijeme. Znači, imao je te trenutke gdje je bio fakat smiješan. Znači, baš mi je bio brutalan, baš mi je nakon ostao mi je baš u glavi da sam se smijala. Žao mi je što je Zenitsu cijelo vrijeme spavao, jer mi je inače i on drag. I inače, jedan trenutak mi je baš ostao baš u sjećanju kako je on kad je ova demonica ošamarila ovu curu, kako je zgrabio ruku. I to je bilo Zenicu, ti kukavico, vidite kako si plemeniti dobar. Tako da evo, malo da naglasimo njegovu plemenitost i koliko ipak jak. Čak i kad je budan. Da, čak i kad je budan. Mislim, ako je nepravda na dijelu, onda pokaže zube, jel? Je. Ali čini mi se čak da je i on se malo onako, kak se ovaj Inosuke malo smirio, tak se Zenicu malo onak, pa čak su i rekli da ide sam na ove svoje, ne žali se toliko, malo kao da vidi se neka promjena. Da, valjda kao, priznajem da sam jak i da to mogu preživjeti, kao, ajde idem se malo pouzdati u sebe. Ako sam dosad preživio, valjda postoji nekaj kaj me čuva. Da, baš onaj. A mislim, jak je, očito, samo je to podsvjesno. I nije mi jasno zašto svi stalno govore da je ružan. Ja ne kužim, baš je lijep. Pa da, i za Tanjira isto kak je ružan. Mislim, Inosuke je fakat prelijep, to ne moram reći, ali taj njegov glas i to njegovo ponašanje,
To je urnebesno. Urnebesno. Je. Inače, Tanjiro je uspio, čini mi se, otkriti napokon taktiku s kojom bi mogao postati jači. Actually me to jako dobro kad je u jednom trenutku počeo objašnjavati kako su se uopće razvijale druge tehnike. To je baš doslovno ko nekakav kratka lekcija za gledatelje. Ovako, znači ja koristim tu tehniku, on koristi tu tehniku, ali svak bira svoju tehniku, razvija se tehnika, baš onako, ok, sad kužim zašto ti koristiš tu, tipa mountain, znači Inosuke koristi taj mountain nešto, to isto nije među glavnim, to je on naprosto tehniku prilagodio sebi i svojim sposobnostima. Da, i pretvorio u neku svoju, tako Tanjiro sad kombinira ove dvije. Znači sad mi je u glavi njegov osmijeh kad kaže, oni ne znaju da ja mogu sve svoje kosti premjestiti i onak kod crva vijuganak. Ili kako se smije kao, on nije znao da sam svoje srce, ja mogu sve svoje organe unutra pomaknuti i onak teče mu krv iz nosa, umire, ali on je preživio, on je živ. Ok, dobro, Inosuke, sjedni 5, onak najzabavniji si mi ove sezone, ne mrem reći. Je fakat presmiješno. Meni je, moram priznat, na prvu bilo full čudno kad je Tengen predstavio svoje 3 žene. I bilo mi ono, čekaj malo, su to stvarno njegove 3 žene ili su to njegovi agenti ili su to njegovi, opće mi nije bilo jasno. Ja sam doslovno sad sam išla googlat kao tu shinobi, jer on je bio shinobi i ispada da oni, jedna od njihovih tradicija je da ti familija izabere 3 žene i dati ih. Dati ih, jel? To je njihova tradicija. Pa sad mi malo jasnije, ali u animeu bi bilo baš onak, jesu to 3 žene? Ili stvarno su to njegove 3 žene? I onda sam baš gledala kao, pa fakat su slične. Onako, cijela figura, sve im je slično. Jo, mislim da su u svim animeima sve figure prilično slične. Koliko sam ja skužila, on dolazi iz te neke porodice, porodice, iz te neke obitelji, plemstva, šta su već oni, gdje je bitna ta snaga i izdržljivost i stoga im je jako bitno imati puno nasljednika zato što će na treningu ih puno umre. Stoga jedna žena može roditi djece u određenom broju godina, ali 3 mogu roditi 3 puta više, tako da s obzirom da su samo on i njegov brat od 11 djece ostali živi, prepoznam da im toliko drugo. Ipak je to jedna surova tradicija i treba im puno potomaka, ali dobro, ne veze. I bilo mi je fora mi je kaj je on na neki način, koliko god je, mislim, zapravo je prekršio, ali prekršio je tu njihovu tradiciju i to 2 puta. I zato je bio izbačen, a to je da je njegova, mislim, ja ne znam, ja u animeu iskreno to uopće nisam pohvatala. To je sve išlo tako brzo da je meni to prošlo kroz glavu, samo tako. Ali uglavnom, znači, 3 žene bi mu obitelj trebala izabrat, oni su mu izabrali 2, a 3 je izabrala njega. Ona je bila kao ja bi stvarno htjela biti tvoja žena, i onda je on to prihvatio i dao joj da bude njegova žena. Koja je to? Nisam sigurna. Imam osjećaj da voli jednu ženu više i to onu koja je pucala sa strijelama. I to mi tako djeluje nekako ne fair i mislim si i se ne mogu imati 3. To je tak nerealno, nema šanse. 3 žene, on jedan. Mislim, iskreno kad bi gledala njih 3, rekla bih da je ona plačljivica, ona koja je izabrala njega, ali nisam 100% sigurna. Da, ne mogu ni ja skužiti, mislim sve ga vole, pa zato baš ga sve vole. Da. I kao drugi način na koji je prekršio tu njihovu tradiciju je što je naložio svojim ženama da svoj život čuvaju više nego što čuvaju njegov, jer kao u njihovoj tradiciji je on glava kuće, on je glavni i sve zapravo njegov život treba biti najvažniji, a on je njima rekao da prvo paze na svoj život, a onda njegov život nek bude drugi poslije toga. Kako grozan muškarac. Nije čudo da su ga izbacili. Uglavnom, ja sam kad sam to gledala, ja uopće nisam bila svjesna na početku, ja gledam onako, čekaj malo, on Hashira, jel se ja njega trebam sjećati od neku? Znači, sve žive sam zapamtila, Hashira, onako ostaju ti kako su se svi predstavili i ostanu ti u glavi onako nešto. Ja ovog lika prvi put sam vidjela. Ja se njega uopće ne sjećam od prije. A to ti je to kad gledaš 26 epizoda u 2 dana. Tak ti se stvari dese, ja sam znala i, šta znam, bilo mi je drago da nije umro, bilo bi previše nakon Rengokove smrti, ali da, okej mi je. Onak, simpa je, drag i smiješan je. Mislim, ovaj anime fakat volim zbog tog humora, dobre animacije, zanimljive priče, tako da se to nekako poklopilo, tako da mi se svidjelo. Da.
Ono što bi sam htjela s tobom skomentirati i jedva sam čekala je da malo pričamo o Nezuko. Da, jedino što sam si ja zapisala u bilježnicu Nezuko je bilo vidjeli smo seksi Nezuko. Da, vidjeli smo seksi Nezuko, ne mreš biti moćana da nisi seksi. Ono što mi je brutalno zanimljivo je to da je činjenica da njoj je bila odsječena glava, ali ona je spojila svoju glavu, što znači da ja mislim da je ona daleko najmoćniji demon koji ne trenirani. Ali s tim da ona zapravo je nije bila odsječena glava, nego je ona držala sa svojom krvlju. Moćnom krvlju da nije vratila ju je. Da, mislim, brutalno je zanimljivo, ok, to je sve s pomoću ljubavi, ok, to mi je jasno, ali baš me zanima šta bi ona bila da trenira. Ili je pitanje da se ona uopće ne smije trenirati da ostavi tu svoju ljudskost. Evo, nisam sigurna, ali mi je žao jer imam osjećaj da ima toliku snagu u sebi da... Da, ali mislim, ona je čak sad, nije trenirala koliko sam skužila, nego ona čuva snagu i spava, ali ona je postala brutalno jaka tijekom tog spavanja. Da. Tako da očito je neki trening jer ona je teoretski pobjedila ovu glavnu. Da. Ona bi ju pobjedila. Da. Vrijem da bi pobjedila i njega. Ne kužim zašto njemu trebalo toliko da dođe ako je ova bila na rubu smrti. Ne kužim. Baš. Ne kužim kako njih mislim. Ali dobro, mislim, to je anime. Oni rade kako hoće. Puno stvari ne kužim. Da. Ali uglavnom, da, Nezuko je... I jedino njezina mana je kad iskoristi to sve svoje snažno, ona mora natrag ići spavat. Ne može sad... Dok recimo Tanjiro je umro 3 puta se vratio. Ne, to je nevjerojatno. Di oni nađu svoju energiju? Ne znam. Ne znam, niti mogu shvatiti. Sa slomljenim prstima drži mač i sjeće glavu. Ajme, meni ona scena, njegova 2 prsta viraju, jadni. Znači, odlično. Ali da, ne znam šta bi ti rekla tu. Drago mi je, sjećaš se da smo u prošloj epizodi spominjali nešto da nam je žao što nismo Hashire baš upoznali. Samo smo ih spomenuli, ali nisu dole. Pa sad u ovim narednim sezonama čini mi se da jednu po jednu Hashiru dobivamo i ispraćamo, jer valjda svi idu u penziju nakon što ubiju tog demona, samo ova trojica ostaju. Ali okej, to je isto okej. I znaš koje Hashire možemo očekivati u sljedećoj sezoni? Onaj Snake. Ne, čak ne. Ja sam našla na internetu da piše da je u sljedećoj sezoni Mitsuri, to je ona ženska s rozom kosom, i Muichiro. Koji je to? Neki koji nema baš nešto specifično. Ima crnu kosu. Dobro. I valjda je postao Hashira u 2 mjeseca. To je posebno za njega. Što to nije taj sa zmijom? Ja sam to sve pomiješala. Moguće. Ok, ja sam sad na Google-u. Aj, slovkaj mi slovo po slovo. Muichiro. Ja ne mogu vjerovat. Dođem da se ubijem. Ne mogu vjerovat da sam odmah naletila sad na spoiler. Ne. Neću kakav spoiler? To je taj lik sa zmijom. On je u 2 mjeseca. Je. Aha, mislim, je li on sa zmijom ili ne? Ima one blijede oči i pramenove. Ili ima masku? Kakvu masku? Ona sa zmijom nosi masku preko lica. Možda sam ih ja zamijenila. Koga? Hashire. Aj, googlat ću Hashire. Ne mogu vjerovati da sam naletila na spoiler. Stvarno... Oh. Marija, kako to uspiješ? Baš sam ljuta. Neću ništa reći. Evo, dragi slušatelji, neću ništa reći. Ok, mislila sam na njega, ali sam zaboravila. Ja sam shvatila da on ima zmiju, ali... to je drugi, jel da? Toliko slični. Da, slični su. Da. I nije mi jasno zašto on na kraju sezone rekao, zašto on ne voli Tanjira. Uopće mi nije jasno. Po kojoj logici? Zašto on ne bi volio Tanjira? Zašto itko ne bi volio Tanjira? Odjednom sad ta neka spika, Ma on sigurno ima nekakav dublji razlog koji ćemo saznat, ne znam, u zadnjoj sezoni. Ako je Nezuko razlog, onda stvarno više. Mada kužim, ajde, nepovjerenje, ajde, dobro. Drago mi je što, recimo, kad se ova Nezuko otela kontroli u jednom trenutku, mislim otela kad ju je Tanjiro morao smirivati da se Tengen nije automatski okrenuo protiv nje i počeo pričati, nego mu je rekao da je pod kontrolu, otpjevaju pjesmicu ili nekaj. Nije odmah počeo, zato ne bi trebalo ovo, Ajme, meni sam se sjedla kako ga je ona zapalila svojom
magičnom krvlju da se makne od otrova, a ova ženska počela još nije mrtav, ne mreš ga sad kremirati. Odlično. Da, Nezuko osvaja srca malo po malo, demon je pa joj treba neko vrijeme, ali Marta, jesi ti skužila koliko su oni trčali po tom selu dok nisu došla do Tanjira i ove demonice? Da, znači, da. 7. epizoda, on je još uvijek na krovu. Jel ti mene zezaš? Dokle? Da, fakat im je dugo trebalo. Nevjerojatno. Da, mislim da onaj lik koji je prije bio number 6, onaj koji ima, znači, taj lik mi je baš prelijep zapravo, ima onak dugine oči, baš je onak wow. Ja misliš da je on broj 1? Tu sam negdje, mislim da on je možda, jer mislim, postoje dvije opcije, a pošto on više nije number 6, ili je umro, ili je podigo se za rank. Ja, mislim da se njihovi rankovi baš pojačavaju tako što se međusobno ubijaju, što opet dokazuje koliko je to koliko je ružnije biti demon nego čovjek, kako se hašera ipak međusobno poštuju i tako to. A i ne samo to, kad ja došao kod ovog dječaka malog, kod ovog šefa, kako se zove već, baš Muzana, baš je bilo onak, baš fuj, ono, mislim, lik je baš užasan. I ne kužim uopće, on vodi 7 života. U jednom je dječak u nekoj obiteljskoj kući, u jednom je čovjek koji ima ženu i dijete, ne kužim da to dijete... Da, meni nije jasno, jel on cijelo vrijeme, jel on ide malo sim, malo tam, pa se cijelo vrijeme, kako se to kaže, transformira, ili je to bilo, mislila sam da je to bilo prije, ali onda kad sam skužila da je ovaj došao kod njega, to je očito sad, pa to mi baš nije jasno. Da, i ima još puno toga u ovom Tanjirovom načinu, ovoj njegovoj metodi koja ga ipak previše troši i kako je ova ženska, kako je njena krv prepoznala, sjetila se nečega od prije. Tako da to mi je sve zanimljivo i to su sve neki hintovi za što bi se moglo dogoditi u idućim sezonama. Da, iako ja bih rekla da smo ih premalo dobili u ovoj sezoni. Dobili smo doslovno onak 2 stvari. Da, dobili smo taj hint i koji još, ne znam što je još, mislim to s Nezuko će se sigurno razvijat. Mislim to da je od njegove te san, ne znam kako se zove, tehnike sve poteklo. Da je to najjača tehnika. Ja sam mislila da ja više neću plakati oko Renkokove smrti, ali kad je njegov otac, kad sam gledala njegovog oca da plaće i da mu je stvarno žao, tad sam bila onak... Da, to mi je bilo drago, iako je bio kreten na početku i baš sam bila došla mi da uđem u anime i da ga stučem. I super mi je, znači Tanjiro i njegovo čelo mi je najdraža stvar u animeu, ili bar jedna od najdražih stvari. Da, predobro mi je ono na kraju kad je bio sav isprobijan i mislio si da će umret i došao je ovaj demon do njega i ovaj onak šta će, evo ga, udarit će ga glavom, to mu je posljednji izvor. Da, to je odlično. Da, u ovoj naprosto sezoni nemamo sad puno materijala, sad nešto lud. Imamo par hintova, ali i zabavnih scena, ali da, malo i mene je to ne bih rekla rastužilo, ali to odugovlačenje me malo naživciralo, jer samu borbu imamo od 11 epizoda, ja ne znam koliko, 6 epizoda je sigurno samo borba. Da. I prve 2-3 su bile možda malo kretanje u borbu. Da, dok su došli tamo, glumili da su cure, to je bilo nebesno. I da, znači nemamo puno materijala sad još za pričanje. Ono što ja mislim da svi možemo složiti je da nećemo pročitati mange, zato što ako počnemo čitati mange, to je smrt, Marta. Navučemo se. Imamo previše. Naša to read list je prevelika. Naprosto, mislim, Marta zna, a mislim da možete i vi skušati. Ja recimo kad nešto počnem raditi, ja to ne mrem dok ne završim i zato izbjegavam tipa igrice i tako to. Ja mislim kad bi se ja navukla na PlayStation, nikome živ ne bi s njega skinuo. Nikad. Živjela bi na vodi i na korici kruha dok ne bi umrla i to je to, Ništa mi u životu ne bi trebalo osim moje fiksacije, tako da kad bi krenula u mangu, to bi bila rupa bez dna i samo bi tonula i to je to. Znaš što je još vrijedno spomena? Odnos između ovo dvoje, brata i sestre, i odnos između Tanjira i Nosuke, i kak zapravo njih dvoje su oboje starija braća koja se brinu za svoju mlađu sestru, samo na drugačiji način. Jedino što mi se nije svidlo, recimo, na kraju, kao vele da bi on uvijek izabrao biti demon i on to zaslužuje, ali njegova sestra ne zaslužuje jer je bila pod njegovim utjecajem.
Kao, ona je mogla biti bolja u nekom drugom životu. Ali, mislim, nije on, ja ne bih bar po tom njegovoj priči rekla da je on takav. On je isto bio pod utjecajem društva i njegove majke. Da. Mislim, društvo koje ga je odbacivalo, njegove majke koja ga je, zlostavljala. Da. I mislim da to nije njegova krivnja što je takav na kraju ispao. Da. Skroz. Nešto je možda bilo u njemu, ali baš veliki utjecaj je bio od njegove majke. Da, ja bi isto rekla. Mislim... A na kraju je ispalo baš kod da je on zao u srži, a njegova sestra kao nije. Da, točno to. Čak bi rekla da je njegova sestra zla u srži, kak je izbola tog čovjeka. Meni je osobno bilo kad je Tanjiro išao pomiriti, kao mislim si Tanjiro još i tu. Znači, jel moraš biti svetac do kraja? I drago mi je da jesu pomireni, jel, ipak. Iako sad oboje su u paklu, ja bih rekla, sve oko njih je gorilo, ali da su pomireni, da nisu završili na svađi. Da. Iako vidiš da u tom zadnjem sceni gdje ih on pokušava pomiriti, tu se opet vidi ta njegova, koju sam čak zaboravila kroz ovu sezonu, ta njegova crta suosjećanja prema demonima, da nisu toliko... koja se baš vidla kroz prvu sezonu, zato smo ga toliko i voljeli, jer je nije ih, smatrao ih i čudovištima koja treba ubiti, ali opet oni su nekad bili ljudi i imali svoje želje i razloge. Tako da, drago mi je da se to vidlo bar u zadnjoj sezoni, ako već kroz cijelu sezonu nismo došli do toga. Ono što je meni nevjerojatno je to da ti demoni, pogotovo ti upper rank, nisu našli sve hašere i pobili. Jer realno 2 demona na jednom hašeru, to bi bio kraj. Ne kužim koliki je to svijet, kako to, mislim, pogotovo sam na to da Tanjiro stalno nalječe na upper rankove, na Muzana i to sve, ne kužim kako hašere opstaju i općenito Demon Slayer Corp. Da, zapravo je malo čudno što ih nisu već ali koliko sam skužila, ni njih nije toliko, te upper rankove dosad nije, imali su svoje neke distrikte i polako su postajali jači i to sve, pa ih teoretski nije bilo toliko briga da riješe sve te hašire, sve do nedavno. Kad je Muzan otkrio Tanjira koji mu je njega se boji, koji mu je glavna prijetnja i onda je počeo možda ipak bi se možda nešto iz tog moglo izroditi, bolje da to riješimo. Da. I onda ih je počeo forsirat da se s njima suoče. Da. A dobro, vidjet ćemo, imamo iduću sezonu, ja se nadam da ćemo imati 2 ta arka, da neće biti 1. Čisto zbog dinamike. Sad mi je čak žao što sam pogledala Mugen Train film, jer mislim, gledala sam ovo sve, ali čisto zbog premalo mi je novosti bilo. Htjela sam još više sadržaja. Ali dobro. Možemo samo s nestrpljenjem čekati iduću sezonu, šta drugo. Da. Ok, Marta, jesmo li sve skomentirale? Mislim da jesmo. Da, nažalost, u borbi se takve stvari baš neke lude nisu događale. Ok, skužili smo kako su oni svi ojačali i to sve. Saznali smo da je Nezuko isto brutalno jaka, ali... Bitno što se dogodilo zapravo je što su njih 3 ubili svoje prve upper rank demone. Zapravo da. Skupa jesu, ali da. Pretpostavljam misliš da će svi 3 biti hašire? Mislim, skupa se razvijaju. Pa ja se nadam da hoće. Ja se isto nadam, iskreno. Da. Jer mislim, teoretski Tanjiro isto nije skroz sam pobijedio ovog velikog. Ovaj ga je dosta ozlijedio. A i ovo 2 su skupa pobijedili tu žensku koja je skoro baš full jaka, tako da... Da, računam ja da će nekako svi skupa nekako rastu, pa računam da će, iako je Tanjiro glavni i već potencijal i to sve, mislim da su i ovi dovoljno dobri da budu hašire. I mislim da je to. Super mi je što će Tanjiro u idućoj sezoni dobiti opet novi mač. Mislim da će to biti urnebes. Joj, da to s mačem je zapravo presmiješno. Da. Dobro. Problemima nikad kraja. Ali ovaj će bar paziti, vjerojatno. Da. Ok, ja bih zaključila onda ovu našu epizodicu kratku. Sve smo skomentirali, sve smo rekli. Naši dragi Demon Slayer obožavatelji i obožavatelji podcasta Fake It Till You Make It, slobodno napišite neke komentare, komunicirajte s nama, ali bez pritiska, fakat chill. Ako smo nešto zaboravile komentirati. Meni je malo isparilo iz glave, a možda smo neke stvari zaboravile. Ono što Marija najčešće ponavlja kad god pripravimo neku epizodu je
strogo opušteno. Marta, strogo opušteno. Napravit ćemo nešto i nešto, ali strogo opušteno. Marta, meni za sve lađe ponotolna, ti si svjesna da sam ja naletila na spoiler tijekom epizode. Znači ja stvarno, Ali ja ne kužim kako to uspiješ. Znači ja na spoilere nisam već tak dugo naletila. Ičega. Ali ja već znam neke spoilere unaprijed i na slici su, inak mislim vidim sliku inak spoiler i upijem cijelu sliku dok sam uspjela proscrollat dalje. I nekak sam ih potisnula i čak sam ga zaboravila jer sam onak te likove na slici malo onak kao pomiješale su mi se u glavi, ali sad ovo kad sam vidjela totalno me izbacilo iz takta, ali dobro, nema veze. Dobro, nećemo otkriti spoilere, ja očito znam čuvat tajne, izgledam. Da, fakat da. Moram priznat, Marija mi dosad još ništa nije spoilala. Nema na čemu. Srce moje kucaj tiše. Ok, to je to. Dragi ljudi, uživajte u epizodi. Uživajte u ostatku tjedna, uživajte u serijama, filmovima, knjigama koji čitate, gledate i u proljeću koji nam dolazi. Tako je. Do sljedećeg slušanja. I vole vas vaše hiperaktivne kornjače.